30 stat fl-Istati Uniti jinsabu maħkuma minn maltempati qawwija li jistgħu waslu għall-iktar ammont ta' borra li se tkun niżlet f'dawn l-istati fl-aħħar 10 snin. Kesħa qawwija taħkem iċ-ċentru tal-Amerika b'kundizzjonijiet estremi tat-temp. Eluf ta' titjiriet ittardjaw jew ġew ikkanċellati fl-aħħar sigħat u ħafna toroq jinsabu magħluqa minħabba l-ammont ta' borra li nieżla u b'kawża hekk ħafna skejjel se jkunu magħluqin. Kansas, Missouri, Kentucky, Virginia, West Virginia u Arkansas, is-sitwazzjoni ġiet dikjarata bħala stat ta' emerġenza. L-Operatur Nazzjonali tal-Linji tal-Ferrovija fl-Istati Uniti, Amtrak, ikkanċella iktar minn 40 vjaġġ b'ferrovija. Iktar minn 60 miljun Amerikani qed ibatu minn din il-kesħa qawwija u kundizzjonijiet estremi tat-temp. U fir-Renju Unit ukoll l-awtoritajiet ħarġu twissijiet minħabba l-kundizzjonijiet estremi tat-temp l-iktar minħabba l-ammont ta' borra li niżlet. Iktar minn 12,000 dar madwar it-tramuntana tal-Ingilterra jinsabu mingħajr elettriku f'temperaturi baxxi ħafna. L-Uffiċċju Meteoroloġiku wissa wkoll li l-borra tista' ddur f'xita friżata fil-Midlands u Wales bil-konsekwenza tkun li l-qtar tax-xita jifriżaw mill-ewwel u l-uċuħ tat-toroq ikunu jiżolqu perikolużi ħafna. It's absolutely horrific. I've borrowed a jacket because it's just horrible. I've just seen someone's umbrella turn inside out. Mortifying, couldn't be me. So yeah, it's just about being prepared, but it's horrible. It is crazier than normal, I gotta be honest. I was gonna say I live Kent-wise, so this random snow on the weekend was quite nice for about the 30 seconds it was there. So that was great. And then it was raining and still been raining, so that's not been fun. But yeah, no, it's crazy weather. I'm not sure I'm a fan. U fl-Irlanda ftitu ma' sinjali ta' tarmak fuq barra tal-ajruport ta' Cork tant li kien sfurzat jala ir-runway li tinsab miksija bil-borra u l-viżibilità ibaxxa. Ajruplani destinati għal hawnhekk użaw l-ajruport ta' Dublin. Kawża tal-maltemp eluf ta' familji u negozji spiċċaw mingħajr provvista tal-elettriku u ilma.